Sangga langit putri Bantarangin Prabu Klono Sewandana sangga langit katresnaning mun kakang ora bakal kinanti ya mung sliramu yo sangga langit rina kelawan wengi hamung dadi impenku bisa dedaupan karo sliramu yo sangga langit duh sangga langit sangga langit sangga langit
kanthi ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Kula wangsul malih kanthi ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat berjumpa dengan kami keluarga besar Seni Reog Tresno Manunggal Joyo yang dimandikan dengan Roko Mas Avandi yang datangnya dari Ikir-Ikir Cakru Kencong, Jember, Jawa Timur. Pada kesempatan siang hari ini kami ucapkan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-80 atas kemerdekaan yang sudah kita nikmati. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh warga RW 10 Kerajaan 1 Desa Jombang, Kecamatan Jombang, Jember, Jawa Timur, yang mana di siang hari ini sakit menggelar Seni Reog Tresno Manunggal Joyo dengan memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia. Mudah-mudahan seluruh warga RW 10 Kerajaan 1 Jombang selalu senantiasa diberi kesehatan dan rukun, dan kami ucapkan terima kasih pula kita aturkan kepada seluruh jajaran pemerintah desa Jombang, pihak Puspika, utamanya seluruh panitia yang sudah menjembatkan terselenggaranya pagelaran Seni Reog Tresno Manunggal Joyo. Di hari ini yang cerah sekali, perlu diketahui untuk atraksi-atraksi dari kami. Yang pertama adalah Garudo, Reog, dan lain sebagainya. Baik para penonton sekalian, khususnya warga RW 10 Kerajaan 1 Jombang, untuk mengawali jumpa kita pada siang hari ini, inilah dia KOR bersama Pambuko Reog Tresno Manunggal Joyo yang dibandingkan oleh Mas Avandi. Sugeng rawuh dumateng para pamirsa sedaya kagem putri ing siang menika. Siang menika amirsani Seni Reog Tresno Manunggal Joyo. Manunggal Joyo Dipun pepen kanitening Mas Avandi mila sapunika sampun sumandiya ras pangalipur dumateng para pamirsa. Monggo-monggo kita sami ngukir budaya Jawi, sampun kondang sanuswantara. Baik, kami ucapkan selamat siang kepada seluruh para penonton yang sudah hadir untuk menyaksikan pagelaran dari Seni Reog Tresno Manunggal Joyo yang dibagikan oleh Mas Vandi yang datangnya dari Ikir-Ikir Desa Cakru Kecamatan Kencong. Kami ucapkan sekali lagi terima kasih kepada seluruh jajaran panitia, khususnya warga RW 10 Kerajaan 1 Desa Jombang, Kecamatan Jombang. Mudah-mudahan di hari yang cerah ini panjenengan selalu diberi kesehatan dan selalu rukun. Untuk
kami dari Reok Tresno Manunggal Joyo. Atraksi yang pertama perdana yaitu tari burung Garuda Sugeng Amirsani. Ayo Manu Edi Bernoyo Geryo. Kok 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 kok. Lo bocah pinggir yo yo. Yo. Ho Yo. Ayo. Kiprano kan. Lo. Ho Tol. Lo. Toh. Lo. Aus. Lo. Os. Lo. Hey. Oh. Hey. Alon. Ye. Os. Lo. Ôi. Lo. Ye. Ja. Ye. Ye. Ôi. O. Os. Ja. Ye. Ye. Za. Ye. Na. O. Ôi. Ja. Os. Lo. Nduk. Gandrunge mudune nak. Dijogitne nak. Ngenani panglipure para pemunden warga RW 10 Kerajaan 1 Jombang. Nggih. Iya. Nggih. Ayo Mas Wande. Gandrung. Kangge ngiringi gandrunge ditanjani kalem-kalem mengko para panitiane diunggahne siji-siji contone kaya Pak RW, Pak RT. Ayo. Panas yo. Oh, enak. Opo bes. Oh. Padang bulan pesisir Banyuwangi. Padang bulan nang pesisir Banyuwangi. Kinclong sekiarane kaya kocok. Kinclong sekiarane kaya kocok. Sesore Udyani jere
paman yara dipanasi diudani jare paman yara dipanasi Chandra Dewi Katanayu ya sunyare Chandra Dewi Katanayu ya sunyare Au yo ye au Trisno Manunggal Joyo bekerja bareng Anas Jawa Garek Audio Production. enak no Yo, yo. So. alan-alan ya ndak gak apa-apa sikile panas apa ono ayo Pak RW metu Pak RW bulan nang pesisir Banyuwangi padam bulan nang pesisir Banyuwangi Chandra Dewi Katanayu ya sunyare Chandra Dewi Katanayu ya sunyare Lancik perawan Kegocekan Jan Piye, Nak? panas. Panas ah, Mas. Iya. Umup poe, lek Pak RW gak metu, Iya. aku sing rugi. Wes pokoknya lek kerajaan siji khususnya RW 10 lek ngadano kegiatan tanpa ada hambatan terang benderang Pak RW, saking ayo. panasnya. Aku Monggo. panas-panas lah Pak RW. No. Pak RW ini dhisik no. Heeh, ayo ngacung Pak RW. Mbak To ndi Mbak To? Lek gak ngacung tak acungi dhewe. Mbak To. Monggo Bapak Sugianto, Bapak Ketua RW. Pak RW. Mari Bapak RW, Aku Pak Amarul RT. ketok lah. Terus Pak Amarul. Lah kok dada-dada. Monggo Mbak To. Nyangoni muridnya ra apa-apa lho, Pak. Nyangoni guru ning kocok. Dumateng Bapak Sugianto. Nggih, Monggo, semoga Ketua. Bapak. RW. Lah, kae Ayo, Mas Rian dikei spot jaranan. Jos, yo lo diunggane Bato. Ayo Bato. Kripik gedang kripik telo, waton titik edang waton roto. Yo. Lo. Lo. Itu tadi sebuah atraksi Garuda
sudah lenyap dari pandangan Anda semuanya. Perlu diketahui bahwasanya Trisno Manunggaljoyo yang dibandingani oleh Mas Wande atau Mas Avandi yang datangnya dari Dusun Igir-Igir, Desa Cakru, Kecamatan Kencong. Mungkin panjenengan mau menghadirkan kami, langsung menghubungi Mas Avandi atau Mas Pande, atau berhubungan langsung dengan saya. Iya, socok ngono lalum, ben Wahyulana. Iya, oke. Kami bisa menyediakan apapun sesuai dengan spek yang Anda inginkan. Masih spek horek, ya oke. Wong ning kene lho ana maklare, ya Mas Agung. Oke. Untuk berikutnya yaitu dadake ditokno Mas Ulum. Ayo. Iya, diiring-iringno teko njaba kono Mas Ulum. Ayo. Lagune ditarik kalem-kalem. Mas Made masih bersama Trisno Manunggaljoyo, Gareng Audio. Mas Ulum, ayo reoke dikarak. Masih bareng Trisno Manunggaljoyo. Dikarak reoke ya Gen. Dilebokno alon-alon ya nak. Masih bersama Trisno Manunggaljoyo Indonesia. Indonesia saiki merdeka. Mas Ulum, anak Pak Amarul, Mas Zidan, monggo Mas Zidan, numpak Ger. Pancasila iku landasane Indonesia tanah kasebut. Urip rakyat wis padha makmur. Indonesia saiki
Ijen karo Mas Alman. Iku rasane Indonesia tanah kang subur urip rakyat wis padha makmur kelawan lingkungan Merdeka. iki wis Sekali merdeka tetap merdeka. He 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 he. Oh. wis padha makmur Indonesia saiki Mas Ulung, Mas Ulung. Ger, Ulung. Iko juragan wedok diungkane Ger, pingin numpak reog Ger. Bojone Pak Amarul. Ayo, ayo Mbak. Ayo. Lo. Ayo, foto minggir Ger. Ya. Dijajal gulune ya Ger. Yo, Trisno. Manunggal. Ayo. Aus. Lo. Yo. Lo. Manunggal. Ayo. Lo. Aus. Ayo Ger. Out. Aus. Lo. Yo. Yo. Out. Lo. Yo. Aus. Lo. Yo. Ayo. Out. Lo. Aus. Zo. Ayo bocah foto minggir. Dijogo Minggir Ger. dhisik ya Ger. Ayo. Ho, Awas. ho. Alon. Yo. Ayo. Singa. Kampungnya mulai ya Ger ya. Awas. Lo. Yo. Minggir ya Ger. Disampaikan kepada penonton yang sebelah utara agak munduran. Bu RT, warganya rada dimundurne Bu RT. Ayo. Bocah do mikir. Ayo Ger. Ayo. Os. Open dulu ya Ger ya. Yo. Ho. Sing nyekel selalu macang ya Ger ya. Kamu belum orarararari. Os. Tresno Manunggal Joyo. Oh. Ayo Tresno.
Lo. Dijajal yo ger. Lo. Tresno. Aus. Hey. Lo. Yo. Lo. Oh ya. Aduh. Singager. Dicoko ger. Aduh, ucul ger. Aduh. Ampun ulung harararari. Ucul ya ger. Ucul ger. Lo. Oh iya. Ayo, dijogo. Aduh. Setan Mulai. seketewan iki ger. Ayo. Mulai kampungnya wis. Ayo. Yeay, os. Oh. Oh. Tresno. Lo. Ho. Ayo. Os. Oh eh. Lo. Ja. Os. Hey, ya, out. Lo. Ayo. Jalan. Os. Ayo. Out. Lo. Yeay. Oh. Yos. Lo. Hey. Ho. Yeay. Oh. Ho. Out. Lo. Ayo ngono kan. Awas joget dijogo. Alon. Keno lagi panas yo kere ya. Alon penting kelakon yo kere ya. Ih. Ayo. Tresno. Singager. Hey. Ho. Os. Lo. Ya. Ye. Oh. Ya. Aduh. Dijogo ger. Ojo nganti ucul ger. Jo. Oh. Ye. Ayo. Ayo. Iya ngono ger. Ye. Os. Out. Ayo. Aduh. Os. Aduh. Ye. Ya. Allah. Lo. Ayo, golek sapa iku ya. Aduh. Dijogo ya ger. Aw. Yo. Yeay. Hey. Tuh. Ye. Aus. Lah jalan. Ya. Oh ya. Aduh, singager. Aduh, Awas. singager. Kampungnya mulai ya ger ya. Dijogo ya ger ya. Yeay, aus. Awas yo ger. Yeay. Tresno. Manugal Joyo yo. Ho.
aus, to, ye, to, ye, ya, ye, ye, lo, silager, ya. Ya. Tampyak. Nanggening sesolah. Prapane Sang Prabu. Ulung harare. Ayo. Ayo. Lo. Sa, Ayo. Hati-hati ya, Ger. Dijogo. Alon. Awas. Awas. Dijogo, Ger. Dijogo, Ger. Lo. Awas ya, Ger. Dos. Lo. Yo, lo. Ayo. Jalan ya, Ger ya. Ora apa-apa. Ayo. Ora apa-apa, Ger. Hei. Aus. Ya. Hei. Ya. Hei. Aus. Panggilan kepada saudara Dinan diharap naik ke atas pentas. Sekali lagi kepada saudara Dinan diharap naik ke atas pentas. Sekian, terima kasih. Dijogo, Ger.
Oh. He yo. A Oh. yo. Lo ya. A e. Ut. A yo. Ha Yo. lo Ye. ha Oh. Aus. yo a Ya. ya Ye. Aus. Lo. Ya. Aus. Aus. Iya ngono kan. ya a Ye. ayo Oh. a Ye. ya Ye. a Oh. Ora apa-apa. Kurang padi. A yo. A Ye. Aus. Ayo. Ye. Oh. Ye. Os. Aus. Ai. Lo. Ya. Ha Ya. Ya. Aus. Oh. Ya. Jalur apa padi? Os. Ayo golek ono. Jalur apa padi? Ayo. Singo keyboard. jalur orjen, tukang Tadi orjen. Pak singo keyboard iki. Panggilan kepada Bung Krisna. Mas Cis, digoleki Pak D setan Mas Cis. Ayo. Pak D setan nih jaluk sampean tok iki wis. Bung Krisna. Pak D setan. Orjen Audio Production. Pak D setan goleki sampean. Tresno Manunggal Jaya. Ayo, Tresno Manunggal Jaya. Ho, 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 ho. Yo, Jos. Oh, he, he, he. Jos. Ayo, digoleki kancane lho. Digoleki lho. Os. Lo. Ayo. Ayo, golek ono kan. Lo, aduh. Os. Ai, kona. Aduh. Ye. Os. Yo. Aduh. Ya.
Yo, iya, yo, ya, yo, ya. Ais. Aduh. Ait. Loh. Ayo. O e o e o e o e. Loh. Iya ngono, aduh, parah nono. Loh. Aduh. Awas. Boleh goro-goro wes. Iya. 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 Aduh. Iya. Ais. Loh, aduh. Iya. Jak akal-akal. Aduh. Ngendang barang kono. Aduh. Aduh. Os. Loh. Aduh. Ayo, endi kancane? Aduh. Yo. Kurang sitok. Ayo endi kancane kurang sitok. Ayo. Boleh ono. Gayane Aduh. meneng ae. Aduh. Nah. Iya ngono. Ayo. Sebelah Awas. nang. Iya. Aduh. Aduh. Iya. Aikona. Ora apa-apa. Aus. Loh. Oh. Aus. Ya. Oh. Oh. Aus. Oi. Loh, Allah. Aikona. Ora krasa ya kere ya. Ai. Aduh. Ais. Loh. Ai. Aikona. Aduh, ora apa-apa. Ayo, golek ana negar. Golek ana bolone yang gar ya. Ai. Aus. Sa a. Si sa a. Si sa a. Si sa a. Si a. Ai. Ya, kurang. Kurang roto, kurang. Aikona. Aduh, Kesuwen. ora apa-apa. Langsung siblak wes. Oh, iya. Telup nih. Aduh, iya ngono.
Ah. Ah. Aduh. Ikona. Ait, ait, ait. Ait. Lo 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 lo. Ai. Lo 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 lo. Nanti golek ono lho. Ayo, golek ono. Ah. Ayo. Nanti. Aduh, ayo. Golek ono. Aduh, 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 aduh. Oi, Lo. Ai, yo, 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 yo. Oh. Ndak loro akitmu. Iya ngono ya, ya. Melakoni Aduh. kecil guys. Po. Senyumin Dino. Iya ngono. Nah, mana? Yuk, manis. Mana? Yuk, mana? Aduh. Ait. Senyume. Aduh. Ayo. Senyum no. Senyum sih. Lah. Ais. Aduh. Oh, wes mari. Aduh. Ayo. Ah. Oh. Kaget you know. Oh. Aduh. Oh. Abu. Oh. Mambu apa no? Nyaman, Is. Kecut. Ya, Wah. Iya. Nyaman. Mambu terasi Oh, bacap. Aduh. Apa ngono? Oh. Ayo kona. Aduh. Wah. Enak setan muntah Aduh. yo saiki iki. Aduh. Oh. Ayo kona. Oh. Setan Titanus. Setan muntah sama Titanus. Yo. Tolong. Ayo wangi. Tolong. Aduh. Aduh. Iya ngono. Aduh. Kelembus. Iya. Sabar. Ye. Ya. Ayo, digolek. Nanti arek mau. Ayo. Golek ono. Ayo. Angel sebelahan ya enggak ya. Kalau sanding salon lho. Loh, ayo ngono meluncur dhewe pecute ya kare. Os. Ayo. Aduh. Ayo. Os. Out. Oh, kona. Aduh. Asik. Kona. Ya. Iso ae lek mono. Asalin. Out. Ayo. Kona. Out. Ayo. Aduh. Ya. Oleh. Aduh. Ora popo. Iya. Aduh. Ya. Jene. Aduh. Ya sempo wes. Kari goreng yang ger, Dan tadi koyo Kentucky crispy. wes. Aduh. Koyo Kentucky temen lagi wes. Kari manis ya sayang. Aduh. Koyo ono. Ada ya. Ayo.
Golek ono bolomu ya Karya. Cocok. Ayo. Wong tuwek iki. Tukang gabung. Tuwek, utuh. Oh, ngawur. Ngawur ae. Ayo. Golek ono. Ayo. Iku lho, sing nyekel HP lah. Lah iku. Iya. Lah. Iya. Lah. Waduh. Iya. Lek ning wong wedok kok iya. Pokoke lek ana rondo kini sithik ngono setane. Aduh. Ais. Ais. Kaya ora sikile. Oh. Ikona. Aduh. Kaya ngerti setane ning wong mening. Oh alah. Sisi Loh. Loh. Iya. Iso setan disiliti lah. Oh, Ono setan kaget deh. setan Yes. kaget. Aduh. Ait. Lah. Tutup. Utuh. Oh. Oh iya. Iya. Ikona. Aduh. Aduh. Ais. Iya. Iya. Manis sih. Dan kayak wedak bayi. Ora podo, iya. Re moro. Podo apa ora? Podo enggak? Ayo. Oke. Gak podo. Podo. Contoh. Iya. Lah. Ya Diuluk-uluk pisan. Ayo. Aduh. Lah. Iya. Diwalik enggak Iya. gosong. Wis. Lah, aduh. Adelok. Iya ngono. Ayo. Lah, podo. kaya ngono. One. Kurang kandel. Yo. Lah. Aduh. Kurang. Ayo. Duduk. Ya. Bolak balik. Aduh. Ayo kurang kandel, ditata. Lah. Tawanan pisan wis. Kaya Mbak Nani lek donat lah. Lah. Ya. Oh halah. Wis cocok tadi crispy. Sekarang goreng nih Buri. Mana nih? Lek kate goreng yo. Mika mana? Nah. Loh. Hei. Nah. Ya. Nah. Ya, enak. Ya. Cocok ya. Enak. Ya, amin. Ya. Aduh. Suwen. Wes. Ya. Iya. Ya, nah. Aduh. Suwen. Ais lah. Aduh. Ayo. Aduh. Yo. Aduh dati. Telah nih lah. Aduh. Soal mulut. Aduh toyol tekan ndi rek. Aduh. Iya. Oh, iso gila. Iya. Oi. Aduh. No. Toyol ngora. Tutup ono BFN. Dibenakne. Tutup. Dibenakne, awas miber. Ya Allah, Awas wono. miber. Kayak lakon apa to ki?
Aduh, soale iya, soale Ya ayo. apa sih, no? Ora ngono. Suarino. Walah Bu, aja ngoyo Bu sampean Bu. Wah, sini guyu. Sampai aduh, sampai ngono guyune. No. Kok kagak jariku. Eh. Hei, Rek, ya apa suaraku iki, Rek? Hei, kon iso jipikno? Jajal yo. Jajal lagi. Jajal, heeh. Dijajal. Yo. Nah, mimik susu no. Nah, mimik susu. Biar tambah besar. Entek. Hop. Nggak iso. Gak iso. Goblok kon iku. Hei. jipikno Sayangan suaraku. no, sayangan ping telu. Iya. Pempesnya no. Tutup Isi. no. Isin. Enak jadi Pak Isis. Keneng. Musik. Ayo. Lah kok mandek? Loh. Oh ndak gelem no. Iko DP no suaraku, blok. Samenya DP no. Iya, aku tak goyang kono malah melu goyang. Kau udah melok-melok menengo. Ayo. Ayo ya, musik. Lai Alot. sayangan no, kecupen Jajal. keninge. Jajal aku ya. Kecup kening. Cium. Muah ngono. Ciuman baduke no. Ciumen no. Cium dulu cium. Duh, ciumen nah. Kecupen. Loh kan, step. Ora step wis. Step pae. Lah kok step no? Lah iya, oh. Jenenge Iki. guguk. Iki kan aku jaluk tolong arek-arek dan lo sing iso. Iya, awakmu. Asine iki sing iso iki Sapa? cuma siji. Sapa? Panitia jaluk tolong kula. Mosok Ditolong. sampean mentolo ta? Iya, monggo. Oh, berarti sampean mentolo. Pak Sugianto. Tidak jualan. Ditutupi no. Isin lah. Lah, dibuka maneh. Mosok Monggo, ta- Pak mosok Gianto. sampean Mbah To, nek ditulung Mbah To. Baton ditulung kula jepekno suwal kula bato. Ah. Mosok sampean mentolo aku mulai kene. Omahku adol lho, Bu. Ngadep itu lah, ditutupi lah. Carane yo mendemu. Monggo Bapak panitia kula nedhi tulung. Age Pak, kula njaluk tulung, masa sampean mentolo. Yo ngalah, tego temen wong kene yo. Mbah To. Pak, kula nedhi tulung. JP Kasual. Mana nih? Mbah To nanti. Waduh. Aduh, masih ibu-ibu itu lah sini ndak apa-apa JP, no pokoknya setanik jaluk. Yo, mentolo temerek kon mulai ngene ya,
Jajal bata dewe, bata dewe. Ayo, Ayo. Bu RT, jaluk tulung nang Bu RT. Tolong. Ayo dangan toh. Aduh, alah. No, tutup mana no? Lah. Oh. Wes nang suala no. No, isi nara cili-cili no. Pak pesen ulo no, Pak. No. Suara sih. Suara sih. Iyo. Suara sih no. Loh. Ayo. No. Lan. Oh. Ayo. Lo. Tresno Manunggal Jaya. Ayo, Gen. Setane dilebono yo, Gen. Dilebono yo, Gen. Panggilan Mas Dalbo. Sekali lagi panggilan Mas Dalbo untuk menemui Mas Agung Kendang. Lo. Yo. Ayo, Gen, modon neng isor yo, Gen. Ayo. Yo, os. Yo. Hey, yo. Lo. Hey. Yo, so. Oh. Yo. Ya. Hop. Yo. Hey. Yo. Yo. So.
CC gini, pentase CC ya. Masih diapa-apa no, ora bakal. Oke. Itu tadi Solah Bujang Gandong versi Tresno Manunggal sudah lenyap dari pandangan Anda semuanya. Untuk berikutnya kita menuju ke yang bergoyang. Oh oh, oh oh, oh oh, ayo ger, digoyang bareng Tresno Manunggal Joyo. Oh oh, oh oh, yo, Yo, Tresno Manunggal Joyo. Terima kasih Bapak RW. MC ini kok gak tahu di sawer tuh rumah saku. Terima kasih Mbak Bocil. Ayo, Mbak Nani lho gurung metu blas. Hah. Ket mau sak goyang lho bareng gak metu iki. Mosok lali karo aku.
Ayo, Mbak Nani. Oh, wakil. Wah, kok mesti wakil gitu. Matur thank you. Mbak Nani kok gak dijak, Bos? Ayo Mbak Nani, lek sampean diatelen bokonge joget bareng Ayo, Mbak kanca-kancane. Ayo. Ayo Mbak Nani, aku Ayo, Mbak Nani. Ndi. Ayo boleh, boleh. Asik, asik, asik. Lo, 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 lo. Oh. Suwe ora jamu, jamu godhong telo. Suwe ora ketemu, jamu pisan awak loro. Dos, dos. Piye, Bos? Alah, Mbak Nani gak gelem ngejoget. Lek Mbak Nani joget baru. Ayo Mbak Nani. Dos, dos. Ayo. Oh, oh. Dos. Oh, yo. Lek ngibot iki aja nggawa anak to. Oh, oh. Ayo. Ger. Berote ditoto ya, Nak. Bantengane ditoto, Nak. Oh, ho, 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 ho. Lo, lo, lo. Lo, 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 lo. Hey, hey, yo, yo, hey, 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 hey. Oh, 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 ah, Ayo, berarti ditono ger. No, no. Bandengane ditono ger. Bocah, bocah, podo mikir. Oh. Ha, lo, 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 lo. Oh. Ayo, bandengane. Lo, 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 awas, awas, lo, awas bandengane. Ayo, awas, lo, ditoto, awas lo, lo. Oh.
barongane metu iki. Barongane metu. Lolo, 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 lala, 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 lala. Ayo, 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 ayo. Ayo. Lo, 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 lo. Hae, hae, hit ho, hae. Lo, hey, hey. Ayo, 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 ayo. Lo. Hey, 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 hey. Yo. Hae, hae. Hae, hae. Hae, hae. Lo. Hey, 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 hey. Yo. Ayo. Lo. Hey, 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 hey. Okay. Oh. Hey. Ho. Yo. Ayo, yuk. Ayo. Ha-oh. Perlu diketahui bagi yang suka ngepres, mohon maaf kami tidak bisa melayani jenengan dan kami tidak akan bertanggung jawab apabila jenengan nanti ngepres dan tidak memberikan kesempatan bagi jenengan. Yo. Hey, oh, hey, oh. Oh. Hey. Oh. Yo. Yo. Hey. Oh. Hey. Lo. Lo. Yo. Lo. Yo. Oh. Ayo. Halo, awas. Bocah baru mikir. Iya. Ayo. Untuk pasukan Gebres, mohon maaf kami tidak bisa melayani jenengan. Ini hanya khusus untuk para kru dari Tresno Manunggal Jaya. He. Oh.
panggilan Mas Ulum Harare. Sekali lagi panggilan Mas Ulum Harare. Bagi yang menemukan Mas Ulum Harare, tolong dibawa ke pentas. Sekali lagi panggilan Ulum Harare. Ho oh, ho oh, ho oh, ho oh, ho oh, ho oh, ho oh. Ho oh. Disampaikan kepada Ulum Harare. Ulum Harare.